ubwo uti kirazira kwambara umugufu w'izosi. Umugufu murazi cyane cyo. Amen. Amen. Zamasengera bamwe kizira kwambara umugufu, kizira kwambara banki cyangwa ikindi kintu. Yesu ashimwe cyane. N'umuco kandi aho ibyo bazi wavuye kandi basoma Bibiliya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Hagai 2:8 handitswe ngo ifeza n'izahabu n'izanjye jewe uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Niba umwana w'Imana uburenganzira bwawe. Amen. Abantu basanga ikibazo bafite ntibazi uburenganzira bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ubwiza kumenya urunyeshengero uri umukristo menya uburenganzira bwawe. Amen. Amen. Abakozi ba leta baba bafise amategeko y'akazi. Yesu ashimwe cyane. Abantu y'abajyamba babyita droit et devoir. Sinzi navuga ko n'ibyo barekuriwe kuronka. Yesu ashimwe cyane. Barafite ibyo bategerezwa gukora. Amen. Amen. N'abakristo rero barafite droit et devoir. Yesu ashimwe cyane. Nawe ubwawe bw'Imana urafise droit et devoir. Urafise uburenganzira ibyawe. Amen. Urafise na devoir n'ibyo gukora. Amen. Umukozi ku kazi ka leta adakoze ibyo bamuhiye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nuko akora niburi agakora amasaha 8 akora tegeko. Amen. Hari amasaha bavuze n'urenza amasaha runaka umukoresha akajya kuyamuhembera babyita esipimate akamuhembera amasaha runaka. Amen. Amen. Agategeko avuga ati kubwiza gukorera ahantu runaka. Igihe tukwimuriye niba bakorera Bujumbura twakwimura gukorera Ngozi tuzoguha amafaranga yo kwiruka. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ubwo hari ikintu kibwiza kongera ko bakubwira tuzokura iyi hoteli kuko tuzokwirwa mu musoro mu Misiri tuzofasha kwimuka tuzoba n'ikodi yo kwimuka. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu amategeko agutegekaniza. Ibyo rero umukozi wa leta ububizi. Rero n'umukristo hari ibyiza kumenya. Yesu ashimwe cyane. Utabimenye n'ubimenye abari ikibazo. Rero abantu hari abantu bagenda barazimiye pe barazimiye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari abantu bagenda barazimiye. Amen. Hari abantu bagenda barazimiye.